Turabasuhuje cyane bakunzi mudukurikiye kuri cano umubanji ndetse na cano yamenya amateka. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kidasanzwe cy'amateka aho tubuze kuvuga ku ntambara yabaye Bukavu mu 2004. Turi kumwe n'umusesenguzi mumenyereye cyane mu by'amateka, ni n'umwanditsi yandika iby'amateka, akora ibiganiro by'amateka, Maître Willy Munezero. Ndakwiyegereje. Rakoze. Ikiganiro kidasanzwe cy'amateka twabateguriye turabagezaho uburyo intambara yabaye mu 2004 yahuje wari uyoboye Sud Kivu cyangwa se wari uyoboye Bukavu hariya kuri Rejo na Biora Prosper hamwe na nyakwigendera Colonel Jules Mutegutsi. Amakuru ku buryo burambuye cyangwa se amateka arambuye, twegereje umutumirwa wacu ngo atugezeho ayo mateka. Urakoze cyane Marcel kunyegereza muri iki kiganiro. Icyo kiganiro uvuze ni nkaho ari kirekire, kuko kugira ngo abantu bacumve neza byenda twahera nk'inyuma tukavuga amateka makeya wenda yuko byari bimeze gihabaye reunification, no kuvuga igihe igihugu cyose cyagize leta imwe, leta bise ya M+4 murayizi. Nyuma y'imyaka ngira ngo yari irenga imyaka 4 cyangwa irengaho y'intambara zari zimaze kuba hagati y'imitwe itandukanye yarwanyaga leta ya Kinshasa. Noneho muri 2003 nibwo habaye iriya reunification, haja gushirwaho leta ihuriweho yagize ba vice president bane murabizi, bari barimo son excellence Azarias Ruberwa wa RCD. Ayo ni amakuru abantu benshi bazi. Ariko mbere yuko biba murabizi ko Kabila yishwe, ndavuga Kabila Pere yishwe mu 2001 mu kwezi kwa mbere. Amaze kwicwa hafungwa abantu batandukanye, benshi bari biganje mu bari bamurinda, bari basanzwe ari amaeskoti ya Masasu Nindaga. Noneho nawe muzi uburyo yishwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Noneho Kabila aza gukora ikosa, abara amaeskoti ya Nindaga benshi bagwiriyemo bene wabo babashi n'abahavu, nawe abagira amaeskoti yiwe. Noneho bidatinze Kabila nawe aza gupfa arashwe, yishwe, murabizi ko yarashwe. Ariko nyine byakomeje kuvugwaho byinshi uburyo yishwe, ni ibintu nabyo bitagiye hanze ngo abantu babivuge kimwe. Nyuma rero yo kwicwa hari abantu bafunzwe babizira, barimo abitwa ba General Bora, ba Colonel George Mirindi, na ba Kasongo, na ba Fraterne ngirango Colonel Fraterne n'abandi, baciri bagura n'abandi. None abo ngabo baje gucikishwa, bari bafunze Kinshasa. Wenda ibyo si byo tuvuga, baje gucika baciye Brazzaville, baza kuza muri eneo za RCD. Murabizi ko RCD yari yarigaruye igice kinini, ndetse niba yari ifite igice kiruta icya guverinoma, kuko yageraga muri Equateur za Ikela, nubwo ari ku ntangiriro ya Equateur, ariko deja muri Equateur yari ifite agace. Nono za Kasai nazo, Kasai Orientale yari ifitemo igice kinini, za Chofa na za munkengero za Kabinda, ukazugera za Katanga kure, za Pweto. Murumva n'ahantu hanini. Province Orientale yose yari yarayifashe nyine mbere yuko iza kuyigabana na RCD KML, ariko RCD yari ifite igice kinini. Noneho abo bantu rero baje kuja muri RCD nihuse, barimo abo ba Fraterne, barimo ba Kasongo, barimo ba General Bora, ba George Mirindi n'abandi. Kugeza rero sinibuka umwaka bacitse, ariko ni nko muri za 2002, nka 2002 aho ngaho baza ku ruhande rwa RCD. Noneho hamaze kuba reunification rero, byabaye ngombwa ko abarwanaga bahura bagakora igisirikare kimwe,
ni ukuvuga komposante za RCD n'aba RCD KML na MLC na RCD nationale y'uyu nguyu Roger Lombala, noneho na za société civile ndetse n'imitwe y'abamayimayi yagiye iba integre, bose bakora igisirikare kimwe, ngira ngo cyaje kwitwa nyine FRDC, kuko mbere igisirikare cya leta cyitwaga FAC, Forces Armées Congolaises, ngira ngo noneho bakora kino gisirikare n'izina abari bwo baryitwa rya FRDC dufite uyu munsi. Birumvikana rero nimba bari bakoze igisirikare kimwe, bano bantu bari baracikishijwe, bari bafunze iriya, bari bagiye muri insécurité. Ariko RCD kubera ko mu biganiro byose byari byaraganiriwe, RCD niyo yadeployinze bano bantu, irinda ko baja iriya ku buryo bazageraho bafungwa, basigara nk'ahandi cyane cyane muri Est. Noneho rero uko byaje kugenda, tubibutse ko igihe cya reunification RCD yagiye Kinshasa yose, ariko kugira abantu bamwe bayo basigara basa batabyumva, barimo ba General Horimbere wari colonel ico gihe, barimo ba Colonel Gicondo, numva ari nk'abanyamurenge batagiye, ndetse na General Nkunda ntibagiye, bo barasigaye ko ntibabyumvaga, hari ibintu bimwe batumvaga neza, ntibagenda. Ariko kuko bari mu ruhande rwa RCD, leta ntiyashotse ibashiraho presiyo cyane ngo ibe yabafata ibafunge, yarabaretse cyane ko kwari nko gusa ni provoce RCD. Noneho babanje gusigara muri Kivu, ibo ntibagenda ngo n'amaranka yabo bari barahawe na RCD, haje kuba valide nyine na guverinema, babanza gusigara. Ariko kugira ngo badakomeza kubabaza muri tension n'undi mwuka w'intambara, kuko abakoloneli babiri n'umugenerale bagumutse, bari guhita bagira imbaraga nyinshi, bakabona n'ababashigikira. Byagezaho leta itabashiraho presiyo cyane, ndetse bamwe baje kubaintegra nka ba General Horimbere, yaje kugeraho aba komandare ejo ajwe nyuma, nubwo baje gusubira kumukuraho. Noneho nihuse ku kibazo nyirizina, nubwo byari bimeze gutya, ariko leta ya Kinshasa, Kabila niwe wari perezida murabizi, Joseph Kabila, yari afite akantu kameze nk'inzika, ashaka ko ba bantu n'ubundi bazafatwa bagafungwa. Noneho bategeka uwari komandare ejo General Prosper Nabiola, bamusaba gufata uwitwa Kasongo. Bari bamenye ko Kasongo ari hariya, ndetse sinzi ibindi bintu ngo bamushinjaga, bamutega kumufata nka rwihishwa, akamwohereza i Kinshasa. Ahita amufata, amaze kumufata mu gihe yari ataramwohereza, RCD nayo yategetse abasirikare bayo bari Bukavu. Murumva nubwo byari bimeze kuriya, wasangaga mu buyobozi baragiye bavanga, komandare ejo nimba ari wo ku ruhande rwa guverinema, vice akaba wo kwa Bemba cyangwa se uwo muri RCD. Noneho rero bategetse nyakwigendera Colonel Mutebutsi wari wungirije komandare ejo nyine kurasa Nabiola, uko bumvaga leta itangiye kubinjirira, itangiye kugenda ifunga abasirikare babo, bumvaga ko wenda izagenda inafunga n'abandi, kuko abari bararwanye byanze bikunze hari akukanda k'inzika, kuko buri ruhande rwari rufite ibyo urundi rushinja. Bamaze kumutegeka rero, ingabo za Colonel Mutebutsi zarashe Nabiola ahungira Kinshasa. Amaze guhungira Kinshasa, nibwo baje kohereza General Mbuzamabe, noneho we aza asa n'ubyiteguye, urumva yaje icyo kintu deja gihari, ariko nawe ya briefing akifite ngo hagere. Ntibyatinze atangira yahise abushanya na vice we cyangwa tawisi we, nyakwigendera Colonel Jules Mutebutsi, bagenda babushanya ibintu bimwe na bimwe, kugeza ubwo
ni birebire kugeza ubwo bagezaho ingabo zisa n'izigabuye kugeza n'ubwo zarwanye. Zirarwana uko zarwanye genda mwagiye mubyumva ngira ngo ndatekereza ko nshobora kuba hari ibiganiro wenda hari abantu bamwe bagiye batanga ubuhamya sinibuka neza, ariko bamaze kurwana ndatinze uruhande rw'abanyamurenge rwa nyakwigendera Colonel Jules Mutebutsi rwari rufite abasirikare bakeya bisa nkaho batohangana na rejo. Urakoze cyane ntaguciye mu ijambo. Nanone wabwira abakunzi bacu uburyo abari kudukurikira wababwira uburyo ki barwanye, uburyo ki intambara yatangiye noneho nyine kugira ngo utahita uvuga nyine ko barwanya ngo birambure, nyine byagenze gute kugira ngo habe imbarutso yo kurwana? Oya, urumva abantu iyo bashamiranye bafite n'imbunde bari bafite ibyo bapfa, imbarutsi bakantu gatoya cyane. Ariko uko byagaragaraga nuko Mbuzamabe yari yaje ari wo kurwana n'ubundi, yaragifite ako gahayo, noneho agakora ibintu waba atabizi. Buriya mu gisirikare iyo umuntu yungirije umuntu undi, iyo kiyongozi yungirije undi, decision nyinshi iyo ayifashe agomba kumumenyesha bakabyumvikanaho. Uko byaje kugenda rero, abagiye baduha ubuhamya ni abasirikare batari bakuru, kuko umuntu wari uzi amakuru yose ni nyakwigendera Colonel Jules Mutebutsi, none na Mbuzamabe niwe wari ufite complaint z'ibintu byinshi wabo yemezaga undi atabyemeje. Byagezaho Colonel Jules Mutebutsi abwira ingabo ziwe ati mupanu we hariya ibintu ntibimeze neza. Noneho baza kurasana bahereye hariya Nguba, intambara ihita iturika, bararwana ndetse abanyamurenge barababasha cyane, barabatwara babageza hano za Muhumba kuri College Alpha Jules urahazi, barabirukana ndetse babageza za Nyawera. Abanyamurenge basa n'abigaruriye k'igice kinini cya Bukavu kirimo kuva Nyawera ugaruka ino za Muhumba ukajana ukageza kuri Douane. Ariko kubera ko Mbuzamabe yari afite ingabo nyinshi, afite n'abamayimayi, urabizi bya hariya iyi ntambara zibaye hagati y'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abakatanyama, mayimayi zose zihita ziza kandi bakazakira kuko ni umusada baba babonye. Bahise bagira imbaraga nyinshi cyane, barusha abanyamurenge imbaraga, barabirukana babageza inkino za Nguba, nibwo abatakaye iriya bagize ibibazo zo kwicwa, ayo makuru urayazi, baricwa. Noneho abanyamurenge baje kugira amahirwe, General Nkunda arabatabara, avuye za Masisi. Cyo yari yagumutse nawe ari za Masisi, ariko agikorana n'abasirikare bari bakiri muri leta kandi bamuyobotse, bari abajanye Makenga, bari bakiri muri leta. Buriya ngira ngo yari aho bita iriya za Ishasha, ni muri za Rucuru. Ariko icyo gihe bazaga kwa General Nkunda, ndetse hari n'amahugurwa bagiye bakora bagasubira muri leta, ariko ari abantu biwe, ndetse ubona nyine hari ibintu arimo apanga bizakomeza imbere. Byenda tuzashaka umwanya dukore n'ikiganiro ku mateka y'ivuka rya CNDP, nibwo byenda ibyo ngibyo abantu bobivuga cyane. Ubwo nyine yahise akora ku ngabo yari afite zamwubahaga zikiri no muri leta, ziza zitabaye abanyamurenge Bukavu, nizo zaje zirasa Mbuzamabe n'izo mayimayi zose zirahunga umujyi wa Bukavu, zisa n'iziwufashe, zirawigarurira, zirokora n'abantu, nizo zerekanye izo ntumbi zose, na bamwe bari batarapfa bakiri mu mazu zirabarokora. Hanyuma rero haza kuba kutumvikana hagati ya General Nkunda na nyakwigendera Colonel Jules Mutebutsi, bitewe nyine n'imyumvire ndetse n'abandi bantu bamwe abanyapolitiki basa n'ababigizemo uruhare. Rero si abanyapolitiki komitere, ariko urabizi
abasirikare buriya babamanipire n'abaturage. Nacyo kibazo kinini twagiye tugira. Iyo tuza kugira imana wenda ngo tugire abanyapolitiki bamwe b'abasirikare, ibyo giye bidufasha cyane. Ariko abasirikare bacu abenshi bazi ko akazi kabo ari ukurwana, ariko ibindi bijyanye na politike, kuko iyo mumaze kurasana mugafata ahantu habagiye gukora politiki, kumenya igikurikira, diplomasi uko ikorwa, ese murashinga umutwe biragenda gute. Abasirikare bavuga ururimi rwacu usanga akenshi ibyo ngibyo nta nabo tugira abanyapolitike b'abasirikare. Umuntu umwe nibuka wabonaga asa n'ubishoboye ni nka General Nkunda, wabonaga byose asa n'ubijyaniranye, ariko abandi nubwo nabo harimo abize ibintu bya politiki basa n'ababikwepa bakabisigira abanyapolitiki. Inzego za gisivile. Nyuma rero haje kuba kutumvikana, Colonel Jules Mutebutsi yanga kuyoboka wabo yaramuruta, yari generale birumvikana, ariko nyine nawe agasa nkaho hatangiye ibindi bintu byo muri Sud Kivu, noneho haba kutumvikana aho ngaho, bituma General Nkunda avuga ataho kuvuga ngo dushwane narinje gutabara njyewe nisubiriyeyo. Maze gusubirayo rero barasigaye, abari bayobowe na nyakwigendera Colonel Jules Mutebutsi. Noneho ingabo za Mbuzamabe ziza kumenya amakuru, zishaka kuza, ndetse na MONUSCO icyo gihe ngira ngo yari cyitwa Monique, wabonaga isa ibogamiye ku ruhande rwa guverinoma, birumvikana n'ubundi iba yaraje gufasha leta. Hari uburyo abantu bamwe baduha amakuru batubwira ko hari uburyo na MONUSCO yarimo isa n'iyinjiza abasirikare rwishwa ndetse n'abamayimayi, kugeza ubwo Colonel Jules Mutebutsi yabonye bisa nkaho bimukomeranye, niko gupfa yerekeza muri plane, ndetse bamwe mu basirikare be bari no zanguba babuze uburyo bagera ku babo bari imbere kuri essence, biba ngombwa ko babanza guhungira mu Rwanda. Niho baje kunyura rero, baje kuzahura n'ababo za Kamanyura. Leta rero igira imbaraga, none bifashwa na Monique ku mugaragaro. Monique iha indege, bararwana hariya za Gatogota, ndetse n'ingabo za General Masunzu zaragumutse kuri RCD, murabizi, nazo zari muri plane, zirimo ba nyakwigendera Nkumbwinka, ba nyakwigendera Ntarambirwa n'abandi, n'aba nyakwigendera Muheto. Batera ingabo mu bitugu ingabo za leta, dore ko bari bamaze no kuzijamo. Barasa ingabo rero za Colonel Mutebutsi kugeza zitsinzwe zihungira mu Rwanda. Muri make nubwo nabiciye hejuru, ariko nuko bimeze, nuko ari amakuru azwi, wenda banza ariyo mpamvu nagiye Nyasirivora, nuko nzi ko abantu benshi bari ni Bukavu, Abanyamurenge barabibonaga. Uko niko byagenze. Okay, urakoze cyane, ariko ndabazaho nk'utubazo dukeya. None se nyakwigendera Colonel Jules Mutebutsi ni nk'iki yari yizeye? Yenda hari nk'ingabo cyangwa ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose bwamupusaga kuba yabwira Nkunda ko yakora ibyiwe nawe muri Sud Kivu, cyangwa yenda nyine ni kwa kundi umuntu yigirira icyizere wenyine? Mu by'ukuri byo biragoye, amajwi yari amuri mu matwi, biragoye kuyamenya utari uhari, ariko ntabwo yabura, kuko ntabwo wakwanga umuntu waje kugufasha kandi uruzi yaguteye imbaraga igatuma ufata umujyi. Byanza bikunze hagomba kuba hari influence extérieure, yarimo iva hanze ivuga ati natwe tujya gushinga ibyacu bigakomera buke buke, ibintu bene byo. Kandi gabaza bavuga ngo abaswari baravuze ngo majuto ni mujuku, kandi ngo kwicuza biza nyuma. Hari gutaba umuntu si Imana ngo arareba ibintu byose uko bigenda n'ibiri imbere. Hari igihe byenda yatekerezaga ko nawe yagize imbaraga kandi ashobora kubona apui bikazamuka bene uko. Ibintu byinshi biba ku bantu, cyane cyane ibintu bibi, rero ni byiza. Ibyinshi yari igihe abantu bataba biteguye kandi biza bitunguranye ugereranyije n'uko babibonaga biri bugende. Ntekereza ko nawe ari nk'uko byamugendekeye,
mu by'ukuri sinamenya ngo ni bande barimo bamubwira ngo wange dushinge ibyacu, ariko sintekereza ko ari we wenyine wanze, kandi aruzi akamaro byari bimufitiye kuba bari kumwe n'uwabo. Ni kwa kundi abantu batumvikana nyine ku mirongo runaka. Urumva hari yagiye gukora politiki nyuma yo gufata Bukavu, byanze bikunze politiki niyo yari igomba guhita itangira ikurikiraho. Hanyuma akandi kabazo, umujyi wa Bukavu turawuze, ni umujyi utari muto, ni umujyi munini. Wavuze ko niyo Nkunda yari ataratabara aza nyuma bari bagije gufata agace katari gato mu mujyi wa Bukavu. Ese bari nk'abantu bangana iki? Mutebutsi yari afite ingabo zingana iki zibasha gufata kariya gace ko ari hanini cyane? Ntabwo yari yafashe umujyi wose wa Bukavu, si wose nyine, ariko igice kinini. Urabona ibintu by'amasasu, abantu bake bashobora gutsinda benshi. Amasasu si nk'intambara y'ingumi. Intambara y'ingumi usibye ko nayo bishoboka ko abake batsinda benshi, ariko byibuze y'ingumi ushobora kuvuga ati batatu bakubita umwe cyangwa babiri bakoranira umwe, byenda bikaba byamugora kubatsinda. Ariko amasasu yo abantu 100 bashobora gutsinda 1000, bitewe nuko umuntu umwe aba afite ibox bamwe amasasu 700. Hari ushobora kugira za magazine na zingahe zimo amasasu 100 200. Urumva uwo muntu ashobora kurwana ahantu hanini ari umwe. Noneho iyo babaye nk'ijana kandi ari abantu bazi icyo gukora, kandi gabarwana mu mihanda. Urabona Bukavu uko iteye urayizi, uvuye ino za Nguba nko kuri douane ni nk'urudondogoro. Ubashe gukubita ugafata uriya muhanda wose ukagera za Nyawera, umuhanda wa Fevere, ugera za Nyawera, kiriya gice cyose gisigaye inyuma yawe uba umeze nk'ugifashe. Noneho wagera ijya imbere, wenda nka za Raboteho, nuvuga ngo hagiye hasigara inyuma, suppose ko habaye nk'ahawe. Gufata ni kimwe no kudeployinga ni ikindi. Urumva mu kurwana, abanyamurenge bazi kurwana buriya cyane, ubu bageranyije n'abakatanyama n'abanyamoko. Bararwanye nubwo bari bake, rugikubita nyine barabatsinda, bafatiriya. Hanyuma rero gabaza kwiyorganiza, bagira imbaraga nyinshi, za mayimayi zirazanwa n'iki n'iki. Naho icyo waruvuze umubare, bari oturi abantu nka 300, kuko baje guhungira mu Rwanda. Niho imibare yamenyekaniye neza, ko bamaze no kugerayo bamwe bagenda bavamo bigendera mu buzima busanzwe. Ariko amakuru twabwiwe nuko bari nko mu bantu 300. Bari nko muri za 300. Hanyuma kandi kabazo, General Nkunda amaze gusubizayo ingabo ze, ese Colonel Jules Mutebutsi nyakwigendera ntabwo yabonye ko urugamba ruremereye yenda ngo ashoboye kuba yamwiyambaza nubwo yari yakoze ari yakosa? Cyangwa se General Nkunda we muntu undi yakemanga ubutabazi bwe nubwo atamwe yagombaga nawe kugira umuntu akibaza tesenti yagombaga nawe kugira ishaka akarenganura bene wabo barimo bapfa? Ishaka biragoye. Umuntu wari wagutabaye, ntiyamutabaye ngo nibatandukana ngo aguma aho ngaho, yahise akomeza aje Masisi, kandi ni kure, hari kure. Kuvuga ngo uvi Masisi honyine uzagere Bukavu urugendo rw'amaguru ni iminsi irenga, ni iminsi myinshi ku maguru, ni iminsi itoba munsi y'5. Kandi hari ibintu bibiri, hari no kwivumbura. Umuntu uraje uramutabaye, inyuma mumaze guhura, ntiyemere ko mufatikanye, mukananiranwa. Hari n'ubwo wakwivumbura mu gihe atewe, kandi ukavuga ati abanza bamukubitiye, abanza yumva ingaruka nabyo birashoboka. Ikindi ntekereza no kuba kure nayo yaba n'impamvu. Kandi ntugire ngo yaratabaye ntiyapfusha abantu wenda mu nzira, yagiye arwana. Kandi no muri iyo ntambara yo kwirukana Katanyama ntabwo zarimo zirasa amashaza, nazo zari zifite, ntabwo z'abasirikare yatakarije. Bishobora no kumubabaza akavuga ati bareke nzabatabare bakubiswe cyane, wenda nabyo birashoboka. Ariko sindi shuwa nyine, ndagereranyije ibintu byose bishobora kumubuza kuba yatabara. Kandi urakoze cyane. Ibiganiro nk'ibi by'amateka ndetse
n'andi makuru aba agiye avugwa za update tuzakomeza tubibagezeho, ndetse rimwe na rimwe n'ibizaza bidukundira tuzatuzana n'abatangabuhamya nk'abantu bagiye barokoka muri ziriya ntambara. yego kabisa. Reka tugushimire Bwana Maître Willy mu Yego, urakoze kiganiro cyane. cy'amateka cyiza uduhaye, tubibutsa abakunzi bacu gukanda subscribe kuri channel y'Umubanji ndetse na channel ya Manyamateka. Mwakora subscribe, mwalikinga, mwakora comment, mwasharinga ibiganiro zacu kugira ngo bizaza bibageraho mu buryo buboroheye. Mugire ibihe byiza.